Dneška i na jutre komisija prima po 3 litri mladog loňskog, čarnog i bilogo vina od 9 po 15 hodin, a na sobotu vino za zmaganje može še pridac od 9 po 12 hodin, kedi fahovci enologove, jedan z Beogradu i dvome z Novog Sadu, počinaju z ocenjovanjom. Prešlogo roku bilo u konkurenciji 69 svajti vina, a toho roku najavene i vekše číslo okrene z sušednej Horvatskej. Na sobotu 14. februara na Deň Svätého Trifúna u vinici Kuma Vinijadi okončiše pošvecenie lozi, a u večarších hodzinoch bude i u restoranu Dallas otvorena podobová výstava na tému Vinici i víno, etno výstava berkasovských ženoch i na 20 hodín sviatočné prehlašenie po bydníkoch i u opštinskej i medzinárodnej konkurenciji bilých i čarných vínoch za 2014 rok. Včera na opštinskim školskim zmahanju u odbojki školjárky područnej osnovnej školy Branko Radičević u Bačincoch i gimnazijalci Sava Šumanović zo Šidu zavžali perše mesta i odhodza na okružne zmahanje do Rumi. Opštinske zmahanje u odbojki za školjaroh počalo pred poladnjom i bude zakončene u poznih popoladnjovih hodzinoh.